Kawai ke karkhana kabadon lang bat ke jekabu tiar butar lane ke jekabu mar kabadon nak senong mausmai Shipomer Haribah District. Ya kebala tip kum ka Yana Petro Products Private Limited. Ya kebala peniat da ki barjela bat lap ba mentala saus nem tam bakala peniat ya kini ki kam ha kini ki jeka kam syam ladon ya kanu jing obor na ke District Council Henry Kalsudan tang kato kini ki kot ki bagati company kanum patla apan peniat ya ki kam kat kum ka an kebala don lepa na ke benta ki bru ki bawan sengkam sengjam hapo ke jela ya kebala tip kum ka United Khazi Jaintia District Trading by Non-Tribals Act Shejar Khandai Spa San Khandai. Hagati jingle jurip ya gati ke karkhana lailam daw Superintendent Enforcement ke HADC uba Albert Lanong hagati jing standard lang jong dikhot keseng HNYF bat keseng KSU ban amar ke jing bom buram jong ke karkhana ye ki an ki bor jong enforcement ke HADC kil aisendan dak show cause notice bat ru ban penbiang ya ki kot kisla hapo ga newsngi uba Albert Lanong ulong balada kene company kambut ya kini ki kendon ya ke belai dak show cause notice on select dak ki pat ki kendon persya ya kini ke company. Shushu uba Barnabas Mani ubdi Vice President Jongseng HNYF na Northern Region ulong baga sengru kan yai budin halor kane bat lada kane company kambut yagi kendon balada ke council kamya chekhaman ka seng kan sishim lagi sinjam kiban sakwan khang hi dalade yagi ne company hendai ulong pan bau kermen baga council kan sele ya kabadon kam baro ha ke jingilam jong CM ke HDC uba apnya singsim wala shim kya ban shim yagi ne sinjam ban khang khredep lut ye baro ki kam khayi jong bar jala ki bom don got don sala. Kaseng kan sishim lagi sinjam kiban sakwan khang hi dalade ya kene company hendai ulong pan bau kermen baga council kan hak fi ga kani kalong kejungan jungi ni kadi ke order jung UCM jungi mo nomor bakani company kamdan trade license dah bangi lawan jurub ndeng isam mo kimdan trade license te halor jung kata tingila issue ila issue sukos tingila ipor ki news ni bagian comply ke notice ke sukos notice jungi tingin saya pe jadi news ni pada clear kamno kemudian kata the further action will be taken according to the regulation ni nak kalian gaseng nakapor sekapor ngijulap bakasajja kumta kamapiong bating se teng let's say wat nak kalian council ru khamsim sting ila banong let's say kadai kajinduna jengki hakaman power lani ha kibenta kibaper kijing dona jok council tingin nak kalian gaseng ngidon borbor bat lada ngilap sisya ba lada kataka news ngi kam trikam ngi let's say nak kalian jok ka HNF mah brok kawai ka Haribah District ngi dalade nginuan ban khang talado yang aneka cekabu tiar jong kini gerkhar men ne bangi sanang basipun kini ki karkom business lane kata trade by non-tribal kilapan keng yasipun ki kendon jong council kumjuro jong ka sinong thau jong gari garai tingin kalian ka HNYF ngelawan sakhi akan ka jakabu jengki kini kitiar ilalap isaba dani kikot kisla kimdan nangta kila ayat lakumba saus neptam kila ayat sakmat banle kene kam rei klemdan bai rei ngi na kalian kaseng HNF rengkat bat ki enforcement napo ka kadisi ilawan jurip bat na kalian jong ki enforcement ki badi ki officers mata kasing kila ay ka shokos notice bo hapan pensai hapo news ngi lem kumta na kalian jukiro kila ay ngi ya kata ka kubur ba lara kimla apo news ngi khang noi kane